lento iyafika kudala ngabe sesikhohliwe ukuthi abantu badingana kanti njengamanje yonke into wonke umuntu uyinikele ekutheni ufisa ukwazi ukuthi njengoba iSouth Africa idunguzela ngendlela edunguzela ngayo ikuphi okuphathelwa abantu wonke umuntu ufuna ayihlele nami nje ngiphansi phezulu ngiyayihlela ukuthi ngempela zonke lezi zinto nami ekade ngihlale ngikhala ngazo ngisemphakathini mangabe ukuthi ke sekukhona lesi kuthiwa ngihambe khona phambi komphakathi ngifuna ukubona ukuthi ngizoyikhohlwa ngoba ngihlale ngikhala ngalento ukuthi abantu bakhohlwa ukuthi abantu badingana ngoba bese nikhona lezi ikhundla niyasikhohlwa yabona impela iyona nto ebhlungu kakhulu ikho ke ngithi ngifuna ukubona ke kumina ukuthi ngizokhohlwa yini ngoba nami kade ngihlale ngikhala ngokuthi abantu yini basikhohlwa uzokhohlwa ayi ngiyagaranta ukuthi ngeke awusho uzokhohlwa sokukhumbuza ukuthi hayi bo kukancane ukuthi ngingakhohlwa ngoba ubuhlungu babantu akuyona into efihliwe mawusuhleli nabantu ke ngeke uzukhohlwa ukuthi isililo sabantu yini kodwa ngicabanga ukuthi mhlambe mangathiwa ngiyahlehla kuwe ngiyahlehla kubantu ngizokhohlwa ukuthi abantu badingana uyabo no ayinokuyezwakala sisahleli naye uMavava uFocus Khakhane safuna lokwazi ukuthi usuka uze ukhethe iIFP nje ngobani angaze mfowethu Blose ngibe iIFP angaze ngiyicomparison naqembu ngaze ngiqhathanisa so isuke nje wavela ukuthi iIFP lokho kwathi inhlonje ngiIFP futhi kuyoze okungcono mangathiwa ke sekupheleke yona ke amaqembu ke ngiyoyeka ukuba iqembu ngoba liyobe ingasekho iqembu engingayilona mangathiwa iIFP ayisekho so alukho lo libulazi ayi alukho futhi alukho engidinga ulazi yabo alukho nengidinga ulazi futhi alukho ayizimnandi kakhulu ke lezo indaba ke kusho ukuthi kubalunga eIFP so okay manje I think isiholwa la eIFP la esifundazweni iyona lidala uhulumeni lo provincial unit usayibona iphethe kahle ngoba abantu bayahlupheka eMavava mfowethu ngeke size siqamba amanga ngeke size sisho ukuthi iphethe kahle ngoba uyakubona okuningi ukuthi nakhona kwiprovince abantu abakwazi ukuvoice out ngoba besabela ukuthi bazobe belimaza abantu baba kubuholi beprovince kanti akufanele sisitike kulokho funa sime eqinisweni ngingasebenzisi mina ukuthi hayi kune upremier oyeqembu lami bese ngilokhu ngithi hayi iprovince iperforma kahle no ngiyaphika mina iperform kahle ama department amaningi isililo sikhulu uyabona ka ngithi ke kuyekuthiwe ukufa kwezambane elilodwa ukubona abole onke asikwazi ukuthi bese sithi hayi sizokhetha ukuthi hayi mhlambe idepartment ethile nedepartment ethile eyenza kahle nengenzi kahle nayo iprovince nje ayiperform yeah with the hope ukuthi njalo usungenile nje uzothi ukusondelana kancane nabo ukuthi abantu banika ikholo ukuthi hayi idelivery lapha kathi ayikho kahle ukuthi ngingakwenza lokho ngoba bengivele ngikwazi ukwenza bese kuba khona lezi zinto zokuthi sibuye sikhohliswe ngalento ukuthi ipolice ayivumi ukuthi ugcina ukhuluma kanje kanti lamapholisa akhe lokuthi zingakhulunywa izinto eziyiqiniso kukhulunywe lezi zinto ezisupport abantu abathize kanti iqiniso ufuna sime kulona ngathi kuze abantu balungiseke isikhathi esiningi nibambekile futhi la kwipolitiki so akekho ubani ukuthi aphawule ngaleyo nto hayi ayikho lento awuvuma umthetho yebo ngithi ngiyona into manje usungena kakhulu kulento awuyini koyibopha uyabona ngithi iyo yonke ke izinto lezo kuthiwa uthola ukuthi ungayikhuluma into ibe yiqiniso bese kuba ukuthi ikhulunywe umlomo wrong obengafanele uyikhulume kanti lo mlomo bekufuna uyikhuluma ubukubalekela ukuyikhuluma kunokusaba okuningi la kwipolitiki mina kodwa ngesabi no imigomo nemibandela izokulawula phela manje usuzolawuleka ngeke usahamba ubhoba lo mhlawumbe esibaziyo ngeke manje kothatha isikhathi ukuthi ngilawuleke uyabona imigomo yonke ebekela ukuthi ukhuluma kanje kwipolitiki izothatha isikhathi ukuthi mina ngi-accept ukuthi sikumina okwamanje
okuyongenza ngishintshe into engiyikhulumayo mina ukushintsha kwezinto ezenzakala eSouth Africa kwenzeka izinto eziright ezidingwa abantu ngiyishintsha ke language uma ngingakashintsha izinto ngeke ngishintshe phela ukuba mina ngibe uBloss ngoba mase nguBloss ubumina buzosala buba kwabantu bafuna intuthu yazi abantu abafuna itraining Bob yazi abantu bafuna just simple things intuthu abantu bafakela amanzi abantu banika ugesi ingane ziye esikoleni yini ebukhulu ukuthi ni-understand njengosopolitiki khona into eyinkinga obaba uBloss kugcina bese kuba sengathi abantu bayasizwa makufunakala banikezwe into abayidingayo kanti abasizwa abantu ngoba akekho umuntu othatha imali yezingane zakhe ayosiza ngayo abantu umuntu nje okhona eSouth Africa noma ngabe imuphi emalini ekhona eSouth Africa uneshare leyo mali akukho ukuthi kuthiwa umuntu uyasizwa mayenzelwe into ilungelo labo ukuthi abantu abenzelwe izinto abayifunayo isililo sabantu uyabona isililo sabantu mfowethu uma ngathi uyabuka ungaphuma nje u-N2 yele uzoyibona imjondolo kunemjondolo eyakhiwe ngothayela eyakhiwe ubuholi buyakhela abantu bubasusa laba bezakhele ukukhona imjondolo yabo noma amaxokovana abo ukuthi bakwazi ukuthi bahlale babafaka emathinini babashiya kanjalo ngicabanga ukuthi kusuka ngo2007 abantu befaka lezi zinto zamathini zothayela kuthiwe bakhela imixhaso umbuzo enginawo leyo mxhaso ngoba yaphuma imali yayo kwenzakalani yayiphumela ukuthi yaphumela abantu abangaki